nak jalan urat jalan maksudnya. Apa? Nhẹ. Apa orang sih? Cháu có một nhau trong đó hết bà chưa? Nhẹ. Apa orang itu? Nah, cháu cái Oh, Iya ngale begini cara bekecot gitu. Nah, orang jangan maksudnya. Iki oh, kurang siapa? EO. Hah? Kurang si EO. Event organizer. Oh, iya kurang siapa? Nah, orang jangan maksud. Coba EO. Sang, nhẹ. Oh, tinting sih kurang siapa? Nhẹ. Oh, panak pikul. Nhẹ. Apa nyanyi? Nhẹ. Cicing. Orang cicing ini nyanyi Nah, orang jangan maksudnya. Anak orang lang yêu mah jangan. Nak di banyak jangan. Lu mau? Nak yo minum yo minum orang jangan neng. Ya nak sayang jangan tak yo. Payas. Jangan nak beli aja yo kalung nyoa. Kalau yoga. Oh, genitri kalau yoga tuh genitri. Oh, nama suaya. Nhịn mo. Nying. Jangan ada orang yang jangan sayang jangan tak yo. Sayang. Lu mau nak yo minum yo orang jangan neng. Lu mau nak beli aja yo kalung nyoa. Kalau nyoa. Kalung nyoa. Nyoa. Kan gọi như Apa sih? kalung nyoa. Yoda. Đó mà yo. Yoda. Đó mà yo. Apa Bin? Saya kalau yo kalung nyoa biar jangan. Begitu. Ngelang biar jangan. Gerang, kamasa. Ngelang. Oh, gelang. Lu mau? Kalau Yoda, wah hebat gelang. Itu saya jangan tak yo macam mana? Magenep li anjing. Oh, kalung nyoa biar jangan. Ngelang biar jangan. Muung biar jangan. Jangan bohong liang. Oh ini sih saya ngajak orang. Bohong, Kalau orang saya saya. liang, gelang beliang bohong kok nih. Tay lu macam mana yo? Si ngomong bohong. Kalung nyoa biar jangan. Ngelang biar jangan. Muung biar jangan. Tadi bohong. Tay lu. Muung. 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 Bungkong. Mình nhấn cái mồm này. Mình nói bạn chiêu.